E fia lava te whaataro whātu Samoa ne tu la fiafi, e alo mai a seisine o whapoponga mo lau Samoa taurongolongo i le a fiafi le solulu. E to mo e tala, e walo sifuru fitu walo ma whanau, na whauina mo vasinga sifuru tolu, ar kolisi o mano fo ili a so, se vaingale nei i le ripoti. I le whai i waio le nei tau sanga mana awa onga, o le aso le na moni mawina i le au waio mātua. A inga maua i moni mawina e whaatau no inai, o lau ngā tongi moni kolisi o manu fau. Ma o se vai tau i moni mawina i le tau e tau mawhainga, a ala ma whanau ia o onga mai le tau sanga a toa, na a mataria le a wha moe moe le sau ni ngā lotu. Na ta i ele sunga le whawhaianga i ngā me le pone i Sara. E pe o na ia wha mano e alo ma whanau, wa i uman manuia tau mawhainga i le nei tau sanga, le ngata in leo, le wha amalo si au inisio alo ma whanau, ina ia mana tua upura tunu e toe o sofo ili la. E walo sifuru fitu walo ma whanau wa i uman manuia tau mawhainga i wasinga sifuru toro kolisi, e au fieta ma ita e ono sifuru lua, ma ni e rua sifuru lima, e pe ona sau noa i le pulea o ngā lau mua, i le i uai man manuia tau mawhainga, a nei ano ma whanau i le lātou tau sanga whaiu. O le au whai o le tau sanga whau, mo le nei tau sanga, e walu sifuru mal fitu. E ono sifuru mal le lua o teine, lua sifuru mal le lima o alii. Ma i lātou uma fo i e walu sifuru mal fitu, sa su e isu enga o le sa la si, e uru fale ai le universite mo le lua afe lua. O fa inga o tama ma teine a onga, na a mataina le nei tau sanga whalea o onga mai a Januari, ina ua e a onga i le lua afe lua tasi. O lona whai tau a whai, e afe ma le tolu sifuru ma le lua. O alii e wha se lau lima sifuru ma le tolu, ma tamaitai e lima se lau fitu iwa. Ina ua o mai isu enga o le afa mua mua o le tausanga, ua na o le iwa se lau lua lua i la tau na su e ia su enga. O lona winga, ua leilo loa le se lau se fulu, leilo po fe o iai a wai le eini whaalinga na o mai. Ina ua whaia su enga whaai ua le tausanga. E walu se lau whaasfu ma le wha tama mateine na su e ia su enga. O lona winga, mai le iwa se lau lua lua sa su e le afa mua mua le tausanga, fitu sfuru ma le walu, wa leilo loa foi. O le whainu mera lea, to e walu se lau whaasfu ma le wha tama mateine a onga, o mwhai o na whai wina ma le manuia, le nei tausanga whalea o onga. O se tausanga winga e se le nei tausanga i le kolisi, e pe ona ta ua le sunga te mai ta e pule ia na sita vai, i le whaopopo ina i o nisi o vasinga e lua, mo le tausanga iwa, ona ua mai tau ina si iti ai o whainu mero alo ma whanau, ai mai se maatua sa au towa atu, i le amatanga o tausanga mo amanoa. O le tausanga le nei, sa whai ei se swinga, wa whaau popo ina vasenga e lua, mo tatou ia 9 level. Saluai, o le sele na ua o le numera o mātua manai whanau, sa ili a manua mai. O le ana si itia ai le whai numera o vasenga o le tausanga iwa, mai le 5 vasenga i le fitu vasenga, i le 9 level. Tausanga se fulu e 5 vasenga, tausanga se fulu matasi e wha, tausanga se fulu malelua e wha, mal tausanga se fulu matolu e wha, au wha inga o vasenga, i tutonu o le kolisi e lua se fulu mal wha. Le whai uina ai o por kalame lau mo i le so, na moni mawina ino i matamalingi o mātua i ala ma whanau, ua wha manua i nei tausanga mauna o onga, pe tai o langona o le fia na whaalia i ainga o le o avea masiri o tausanga sifutolu o le nei tausanga le tamaita i a sui tau wasosi mai whale whau. O le watula i me tūlanga lua tamaita i a Caroline Parker, ma le tamaita i a talalu maheta isa ako i le tūlanga tolu, solo nei mawalese mo Samoa, Taulogologo.
O lo o whaala wilo mai e mtanga luengo tupe le si iti ai o le tau o le suau mo le masina le ne o te sema se vainga le ne i le reporti. Se pepa whamtalanga lea watu ina mai le matanga ruengo tupe lea wā tangia mai ai. Le whaamamalu ina ai o le si itia o le tau o le suau o mo le masina le neo te sema. O le ua whaalawi loa mai le awhionga le minista o tupe, le awhionga ya mulipola ana Rosa Molio o. Le si itia ai o le tau o le penisini i le luas fuluiva te sima le lima sene. Mai le lua tala te sima le valu ono sene. I le tolu tala te sima le sefulu lima sene le lita. O le tiso o le asi itia i le luas fuluiva te sima le lima ono sene. Mai le lua tala fitu fa sene, i le tolu tala ma le tolu sene le lita, ma le karasini, lo usi itia i le lua sful fitu te si ma le 5 sene, mai le lua tala te si ma le tolu iva sene, i le lua tala te si ma le ono sene. O lo ua faa loa mai ai foi e faa pea o tau o loa tau sua u mole masino te se ma lua afelo tasi, o lo faa tulanga ina mai le i le tau o le sua u i Singapore, i le masino o oktopa lua afelo tasi, man a matau na tui solonga le leile tau mo sua u mai le masino o oktopa, ma si iti ai le tau i le sefulu tolu tala Amerika, i le paelo mo o loa uma tau sua u, o lo tu mau pea le tau mo fela wa inga o loa tau sua u, i lungo le vasa ma le fata wa inga o le tala Samoa, anga i le tala Amerika, ai o le afianga o le tau mawhai o le OPEC e tau fia le si iti ai o le au whainga o le sua u ngaosi, au wha atupula i ele mana ongo o le lalolangi mo o loa tau sua u, ma o le amafua anga au tūlea, wa si iti ai le tau mo le sua u ile nei masina, pai muntalo ale mo sa mo taulongolongo. Inisio tala ua filifilia le afionga ya whai malo matu mua Matthew Lemsio, e avea masui perastene o le whaamasinonga o whanua masuafa, sa terenga le ne i le ripoti. O le afionga ya whai malo matumua Matthew Lemsio, le sa avea makomsino whainga balota, le utofia nei, ma ua filifilia e avea masui perastene o le whaamasinonga o whanua masuafa, o le atofinga na whaamaunia le taiaona leila, e le afionga le whaamsino ya vui Clarence Nelson, le ana ia whaatautoina le afionga ya whai malo matumua, e peo na ta ua i ripoti a le talamua le so o le tofinga le superestene o le whaamsinonga whanua masuafa e filifilia lea le komisio au nanga tau whaamsinonga lea e taitai whanua ai le afionga le whaamsinusili le afionga ya sa tiu simativa perese o se avanoa lo tu ufisili ai fo ilma manu le atunu upeitai i reporti le Samoa Observer leo lo ua whaamanino mai ai e le afionga le ofisa sili o le mtanga luenga o whaamsinonga le avanoa le superestene o whaamsinonga whanua masuafa o se avanoa e tofia le komisio au nanga tau whaamsinonga mai le tau whaasalala ua le avanoa. Mo le silafia, o le tai au nei le ana tuuina alo ia atua i le tusi whaamawai a le afionga ia whai malo matumua i le afionga le minista ia whawalo Harry Schuster e tusai o lea tofinga ua ia taliaina. O le afionga ia whai malo matumua Matthew le misio se le itustala i le tele o tusanga sa tautua i le atunu upeitai. Na ia tu ua le ngā luenga whaatustala ina ua avea o ia mali ilo ia. O le tausanga i lua afe se fulutolu, le ana amatanga lua ai le ofisa le komisina o whainga palota, sa ia o ai na filifilia e avea ma komisina o whainga palota i le tausanga i lua afe se fuluono. Pai muntalo ale mo sa mo taulongolongo. O le whaatanoa ina o le whausia ino ta iala mon mataitu ino puna o suavai. O le isi leo por kalame sa whatau taia society o vaituma oti, mo le afionga lo tufanga, se atengane ne i le reporti. O le ason na fisa whatautai e se semina na society vai tuma oti i le afio angalo tofanga. E tu saima reporti me society me porkalame fisosoani. O le porkalame sa whatau noi na ili fausia ina ma tu whatasia. O ta iana ma mata ito ina ma puipuia puna oro sua vai a le afio anga. Ina ia mauti no le maru sua vai e tu ina atu i mau tamalawa. He au fia i le nei ta ia le fausia ino tu la fonu. Ma au wana tarafea ngai puipuia ilo whanua apo vai. Whanle ai a seta whanea ina. Ma si itia le tu langa le suava i mama mo le ola soifua malolo ino le afio anga ma na whawhetaya ai le society o vaituma o tira malo uni Europa mo le whauawa i pia o la tau langarang sua o mawhai o na whaatau no ina nei porkalame inisio no mafio anga solo nei mawelese mo Samoa tau longolongo. O se vai ngala tamai nei wingo le tau molbo nei mane aso atai au. Malolo ngalua Samoa le nei aso malolo on sai alo mai as whapoponga le nei lo talo tau mo le nea fiafi. Fautuanga mo te munga mawhalo wha amalu sia pēr mo lau whanua o Samoa. Pa inga lata satelite o se vaenga wau mawalalo lo ofiti ai pia le atunu. Ata whawhanua le tau o sua sa vila le to oloanga le tau polo lo a fie pia Samoa
E pita se vai ngapau mamale e alo a ngai mali mai pelunga le tuno. Fata se ia matimu. Talo tau mo lau whanua poana nei, ia wawa mai ta ulua vasola i timu. Yo no feo lolo fa solina mamafafa pena i William Faititili. Mo le stofi o la ta apisola i timu ma e ono feo lolo fa solina mamafa. Mo nga sami po na imila sa taya o nga sami matu o sa vilum ta polo nga alvay to elaw suli mga 2 kilomita le ito la. May fa solina ang mali e malilaw ta sini siya taimi e po ay tayo mga fata ta sa vili. O nga luta si tesiman 5 mita mo la sa taya o sa vilum to elaw suli mga 2 kilomita le ito la. O nga luta si tesiman 5 mita. O nga sami sa telpon na sa vilum to elaw 2 kilomita le ito la. E po te munga fatata sa vili o ngalo tasi te sima 5 mita. Mole sa taya sa vili to elaw su 5 kilomita le tula o ngalo tasi te sima 5 mita. Talal tayo la sotu imaltai 5 minute te elfa alba veao pele el mail 8 minute te elisfolo. Sotu ilua 5 minute te elfa la fiafi onto e pele ele leo tai to sul 2 minute su matasi po. Ola so ella tayo to sul tasi minute leono fa mama onto e fol to sul 8 minute el fitu le fiafi. So reporti le na tau sa malene a fiafi sesion fa poponga la so tau manu tele na fa nga malolonga la tunu o to fa soifua. Maole a faya sina malolonga pupu mo fa salonga fa bisinisi ona tali mai lia monga na fa Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Talafalava and welcome back to your TV2 News for this Wednesday evening. Leading our bulletin, 87 Year 13 students graduated this year from Manawafo College. Here's more on this report. As school last term comes to an end for Samoa education, Manawafo held its prize giving this morning. With this season witnessed lots of shedding tears of parents and embracing the moments with their children's achievements throughout the year. 87 students in Year 13 finally graduated and completed Year 13 studies. This has been a special year from other years, as the principal Lasitavai stated in her reports, such as the addition of 2 classes for Year 9 level due to an increasing number of students. At the end of today's program, tears were shared by the parents of children who have been blessed over the years and their education, but feelings of happiness were expressed by the family of the dogs of Year 13 level. Also the head care for Manawafo College this year, Suita Wasusi from Falepao. Second to Ducks Caroline Parker and Talaluma Heta Isaac came in third place. The inspiring head girl was in tears as she was presented with her Ducks trophy by her families. The 2021 head girl was able to achieve the top spot by securing the top grades for a range of subjects, including economic and accounting. Solonay Mobilise for TV2 News. The Ministry of Finance announced the increase of retail prices for petrol for the month of December. By Mutal Ale with more.
In a press release issued by the Ministry of Finance, confirmed the increased prices of petroleum products for the month of December. The Minister of Finance, Mulipola Anarosa Mulio, advised the changes in retail prices for petroleum products effective on the 1st December 2021. For petrol, it is increased by 29.55 sene per litre from 2 tala 86 sene to 3 tala 15 sene. Diesel also increased by 29.56 sene per litre from 2 tala 0.74 sene to 3 tala and 3 sene. And for kerosene increased by 27.49 sene per litre from 2 tala 0.39 sene to 2 tala 0.66 sene. The maker prices for December 2021, as revealed by the Ministry of Finance, are based on October MOPS. The product prices recovered in October MOPS increased by $13 across the product on increasing crude oil supplies. As world demand has increased, is the primary cause for these increases. By Muntalo Ale for TV2 News. In other news, Faimalo Matumoa Mefilimsio has been appointed as the Deputy President of Land and Titles Court. Here's more on this report. The Electoral Commissioner Faimalo Matumoa Matthew Lemisio today has now been appointed as the Deputy President of the Lands and Titles Court. This was confirmed by Justice Vui Clarence Nelson, as he was the one who sworn in Faimalo Matumoa this morning into his new position. As reported by Talamua Media, the appointment of the Deputy President is selected by the Judiciary Service Commission that is chaired by the Chief Justice Satu Simativa Perese. It is a position that shocked members of the public given his current position. However, according to the Chief Executive Officer of the Ministry of Justice, Molie Simiva'ai, she said that the position was not advertised. However, the position of the Deputy President of the Lands and Titles Court in Samoa's LTC is equivalent to that of a District Court judge, and the process does not require the vacancy to be advertised. Faimalo Matumoa today handed in his resignation letter to the Minister of Police, Fawalo Harry Schuster. Faimalo, who is a lawyer and a journalist by profession, started working for the Office of the Electoral Commissioner in the year 2013 as the Assistant Commissioner in Legal. He then became the Electoral Commissioner in 2016 until he resigned today. By Muntalo Ale for TV2 News. Discussions on the development of monitoring guidelines for water resources was another program conducted by the International Water Scheme Association for the village of Lotofanga. Here's this report. The Independent Water Scheme Association held a seminar in Lotofanga yesterday. According to reports from the Civil Society Support Program, the development and compilations of guidelines for the monitoring and protection of the community's water resources to ensure clean water supply to homes. This strategy includes the development of appropriate legislation and measures to protect watersheds, improve damaged infrastructure, and improve the quality of clean water for community health. The association thanks the European Union for its continuous support in making these programs possible for various communities. Solonai Mawalise for TV2 News. And let's take a look at our weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's initial updates of your weather forecast for this evening. Heavy rain advisory remains in effect for all land areas of Samoa. Latest satellite loop indicates few low to mid-level clouds still affecting the islands. From our weather map, a moist easterly wind flow continues to prevail over Samoa. Meanwhile, the trough flow pressure remains low, moving near the group with associated clouds and showers. For tonight, cloudy periods with isolated showers, moderate to heavy force possible, and few thunderstorms. For Thursday, scattered showers with moderate to heavy force. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters. For tonight, east to northeast winds of 15 to 25 km per hour, becoming light and variable at times. Poor visibility and gusty winds and showers. Waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, northerly winds of 15 to 25 km per hour. Waves of 1.5 to 2 meters. South and east for tonight, southeast winds of 25 to 35 km per hour. Poor visibility and gusty winds and showers. Waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, northerly winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, high tide will be at 4 minutes past 4 early morning, low tide at 8 minutes past 10,
High tally 24 minutes past 4 in the evening and low tally again at 17 more minutes to 11 at night. Sun will rise tomorrow at 11 more minutes to 6 in the morning and will set at 18 minutes to 7 in the evening. And that's your weather bulletin for this evening, Samoa, until tomorrow. Good night. And that is the end of your TV2 news for this evening. Enjoy the rest of our program. Until then, good night. Maolifai unga nalo Samoa Taulogologo mo nei afiafi. Seisi ona whapoponga I la sa tai au. Mo le taimi nei, tau whasoifua.